babeshya Wasili twarano ku gishushu hiti abwira Ngaboro Ben ngo wahaye Wasili sakayizana Ngaboro Ben numva aravuze ngo araza yisunitse arayishorera niba nanje niba nanje wenda nanayisunika Jangwan ize ntiyayitwara ntiyayisunika oya ntayisunika gutasa kandi nyize oyize yajyanye nagacinya guhaha mu mujyi ibyo bakenera amusiga muri ya vebitiye y'umweru mu polisi araza ati kurufunguzo mbona rurimo wayigije imbere ibyabaye amande bandikiye gacinya Jesus Christ uko gutinya vola iyo ndwara bayita volafobia abanyarwanda nibo bavuga ngo wahatswe n'inka nta ruha ngo aracyazigenda inyuma ndi gusaba Imana icyo ntafitiye ubushobozi byo kungeza umunsi w'ejo ubundi Club Giant isomo rya ruhaga gombani ya gori Wasili urabyemeye kweli amva magaseko magatwenye Wasili aseka nk'iryanjye umugabo Jangwan ejo kumwe na Wasili yagiye kure gusura imyitozo ya Rayon hari n'ibyo twavanye turaza kubabwira bijo banza utunge kamera uri ari we wivugira biragoye ejo nabivuze ngira ngo Wasili ari nshaka kwasubiramo Wasili ejo yatangaje amagambo akomeye pe ego Wasili yabanje kudusubiza mu mateka subiremo Jangwan abijurire neza nta kibazo rwose wavuze ko ku gikombe cy'amahoro kuri finale aperi ntacyo yazi kubwira bisubiremo ko wabimbwiye iyo tugiye kubara Rayon Sport ya yindi ikomeye hera 2015 ho twatangiye ikiragano gishya cyatangiwe na Bwana Gacinya Chance Denis Bosse niwe watangiye kubaka Rayon Sport ko dufite project umuzamu w'umunyarwanda nawe yahuye n'ibyago byamukuye mu izamu agarutse mejo bundi Ruvumbu yahagaze mu kibuga hagati asmashinga neza ya rocket pa intoki ziravunika barakanda baramasa ngenda h'Imana umupira baramuhaye baramubwira ati ndavunitse tsinda nta kibazo kimwe kubusa finale iragarutse dusubiye gura ku nshuro ya gatatu izo nshuro ebyiri twariho twishyura inshuro ebyiri nkuko yabivugaga nyine babanje kudutsinda nibo babanje kudutsinda inshuro ebyiri reka ibyo ruhuka ibyo ni Jangwan ubijurira ndabimusubije nta kibazo Jangwan arazibuka se 2016 2023 ubu tuzi ko hari finale zinde ebyiri zigiye kuba uretse finale y'igikombe cy'amahoro hari na super coupe twantisipa uko byagenda kose izahuza Rayon Sport na APR izo zo nzijyana buri gihe ujurira iki kuba ibyo bikombe biri Wasiravuze niyo menyambi y'amashoti uvuze ko bihereye hagati warekuye ryari hari harabaye ikimbere yaho takamana nshimire kwanza Ferwafa yazanye match saa 10 muda mzuri wa mazishi ni saa 10 muda mzuri wa kumzika mtu ni saa 10 ngira ngo nkuko yabivuze izo nshure ebyiri zose Lorenzo zabaga APR yaratwaye champion cyangwa se ifite ikizere cy'98% byo gutwara champion yego yabaga nta kiri guharanira kandi ntago Perez arwanira Europa arwanira Champions League twabaga twamaze kugera muri Champions League ubu rero ikosa bamukoreye ngomba kumuhanira nukuzana igikombe cy'amahoro mbere yuko bitarasobanaka ko champion tugomba kwitwara cyangwa tazayitwara aha rero nibwo agiye kubona Club Giant nibaza yuko gombani ya gori uyirebye ninge kipe yonyine club yonyine ku isi wongeho na pyramid mu mahoro avugura itarahatakariza itarahatsindirwa ninge kipe yonyine ku isi wowe na pyramid yonyine itaratsindirwa kuri cya kibuga ninge muvugizi wenyine ku isi undi muvugizi utaratanga interview nimwe kuri ari amahoro twahuye nawe nta wundi nta numwe urabitinyuka ku cyumweru rero nibaza yuko Clement ejo nari ndimo ndaganira nawe basoje imyitozo nyango twaravuganye kuri telefone ni guseka baza se bimeze bite nabonye hari umwataka uri muri forme nabonye ejo banabyitiranya mbanze nkureho iki kintu ngira ngo muraza kuza kumfasha Lorenzo classe tuzi ko ari permanent form tuzi ko ziri temporary yego ntimuga compare ikintu kiri fite form n'ikintu gifite classe Chatse ko iki igitego kimwe cya Jessica para watara nuri ya mwataka ni ibintu bibiri bihabanye baranganya ibitego nakubwiye ko ni form na classe
ni ibintu bibiri bihabanye. Bombi bageze mu Rwanda mu kwezi kwa mbere. Nibaza yuko umwe n'umwataka wa equipe nationale uzakina African ntabwo yahamagawe kubw'impuhwe, niwe wayihaye qualification, atsinze umuzamu w'ikipe itaratsindwa match n'imwe mu marushanwa ku mugabane w'Uburayi, Manchester United. Onana uwo ni Watara. Mu gihundi abanyamakuru n'abasportifu muri rusange bari kumusabira favor yuko byibura bamutestinga muri match amicale ya equipe nationale ngo barebe byibura ko yaba yazamura urwego. Abo ni abataka babiri batandukanye. Numvishe ngo atsindisha ibitego by'umutwe, ngo afite ibitego byinshi by'umutwe. Lorenzo, igice cyonyine mu mupira w'amaguru kitemewe gutsinda igitego ni akaboko, ibindi bice byose biremewe. Ariko usibye sinzi niba navuga ko ari ukwibeshya, sinzi niba navuga ko ari ubuswa, sinzi niba navuga ko ari ubushake, bitandukanye n'utsinda igitego cya Oruje, atsinda igitego cy'umutwe ariko kiremewe. Mutangiye kunanirwa Jangwa, muruhuke banzamuriro Watara. Hari icyo atangaza mbere y'umukino. So twavugaga iyo wumva imvugo ya Clement myugariro, navuga ko mvuze ngo numwiza mu gihugu, bishobora kuba debatable, ariko numwe mu beza mu Rwanda, no wa mbere mu gihugu. Ubwo wewe wemerewe kubivuga, abakina mu gihugu wewe wemerewe kubivuga. Ngibwo navuga ko ari umwe mu beza mu gihugu kuko ni ingingo nyine yaganirwaho, hari abandi ba defenseur beza bari muri iki gihugu. Nige na Clement na Ruboneka baragaruka ku kintu kimwe, hashize imyaka myinshi tudatwara igikombe cy'amahoro, ni imyaka 8. Ubundi hari igihe abafana ba PRFC bavuga ko igikombe cy'amahoro ari cyabo de facto, barabifite byinshi, kigomba kuba ari cyabo, ariko imyaka 8 Jangwa ubundi habaye iki kugira kushura kuvuga ngo twabonaga tujye twara igikombe cy'amahoro ariko ntago cya championnat ariko ntago mwatwe ko mu 8 babitwaye ari bibiri. So like ni iki cyabaye kugira ngo muri imyaka 8 mudatwara igikombe cy'amahoro? Ubona ari iki cyabaye muri APR? Reka mpere kuri uwo Clement wavugaga ejo, ngira ngo nkuko nanjye kubikubwira, twaraganiriye ndimo ndamubaza, arambwira ati Jangwa, dukinye ni ikipe match zigera muri 3 muri isezo, apari yo kubona ni igitego mu izamu ryacu na occasion byaragoranaga. Nakinaga biraho hamanutse kamera zigera mu 10, nanabwire Ferwafa n'abanyamakuru bakunda kwitiranya ibitego byiwe n'ibya Watara, sinzi ikibazo baba bafite, ariko ndabagira ngo bamenyeshe ko hari kamera zigera mu 10 zaho zitari ya mu mahoro cyane, zoherejwe n'ikipe ya Pyramide n'aba scout bayo, baje gusa zireba umukinnyi umwe, Clement Nigera. Pyramide nabagiye kwataka ama set pieces corner cyangwa kufura, izo kamera zose ziri kuri Clement Nigera. So nibaza yuko rero nkuko yabikubwiye tumaze imyaka myinshi twatwara iki gikombe, kandi nkuko mubizi ngira ngo peacecup, heroes cup, ibyo ni ibikombe bifite icyo bivuze kinini kuri equipe ya APR. So nibaza rero uyu ni wo munsi cyangwa se ni wo mwanya cyangwa se niyo season nziza yo gutwara iki gikombe. Nkuko nagiye mbikubwira, nubwo wenda ibikombe byinshi twagiranaga dukinira by'amahoro, urabizi ko kenshi byazaga championnat enda kurangira cyangwa se yararangiye, championnat isa nkaho yaratwawe, habagamo kwirarira ku bakinnyi, kwirara kuri staff technique, abafana nuko tukumva igikombe cya championnat nicyo tumerita, igikombe cya championnat twagiye twasohotse, twagiye muri Champions League n'ubu n'iryo rushanwa ryacu Confederation, biraho nyine ukabona nta gaciro tugihaye kinini. Ariko nko nabikubwiye Ferwafa uyu mwaka yakizanye mbere ya championnat itararangira, bikiri mu murongo wo guhatanira igikombe uko turi babiri, haba Rayon Sport haba APR cya champion. Lore uyu mwaka message iva mu buyobozi nimwe, igikombe cy'amahoro tugomba kugitwara. Wasili, ibintu Jangwan avuze ndumva ndi kugira temptation yo kubyemera no kubyizera ko ari byo, kuko nawe ubirebye neza Rayon Sport ni ya mbere ku rutonde rwa championnat, APR ni ya kabiri. Rayon Sport yemerewe gutsinda imikino isigaye muri championnat, imikino 5 igatwara igikombe cya championnat. Yego, ntabwo utekereza ko kuba APR tize gutwara igikombe cya championnat, mu gikombe cy'amahoro baraza gukandagira icyo bita full gas, aho niyo gutwara mu mihanda miremire ya highway, gukandagira umuriro, icyo bita full gas, wa mugani bika motivation ku buryo kubava imbere byagorana, kuko birashobora ko ari cyo gikombe cyonyine batwara muri season ko muri abambere. Bundi bwari yarise muri uyu mwaka w'imikino bayikandagiye. Ahari igihe ni in summary tubiganireho nta kibazo. Uyu mwaka w'imikino ni umwaka w'imikino waranzwe, batangiriye muri CAF Champions League, ariko mbere yaho hari habanje Sekafa niba nibutse neza. Yego. Finali baratsinzwe, bahura n'ikipe iri muri middle class, niko nabyita middle class, ni middle. Hanyuma bakurikijeho Super Coupe,
ntekereza ko iyo full gas ariho byari butangirire cyarangiye icyo gikombe kibanyuze mu myanya y'intoki bakireba. Uyu mwaka w'imikino niyo kipe rukumbi mu makipe 16 akina shampiyona y'u Rwanda Dia Brothers yatewe impaga. Jesus. Wasili nanone. Amakipe 16 akina shampiyona y'u Rwanda. Hari Muhazi, hari Etenseri, hari Marine, ndi kwivugira ikipe zo mu ntara, hari Bugesera, hari izo kipe zo mu ntara kure zifite abatimu manager barimo barabyinjiramo gake gake, barimo baraza bakira abana muri ibyo bintu. Nta kipe nimwe yigeze iterwa mpaga 2025 iyo kipe ushaka kwikandagira full gas yatewe mpaga. ukawukirusha inota rimwe yaratewe mpaga. Irarirushwa inota rimwe rega baritwara igikombe cya shampiyona mu makipe 16 muri iki gihugu. Mureka agera ashaka kugera ko nakuvugiyemo waretse navuga. Mureka agera ashaka kugera. Akuyuka avuga yo ushaka ko ntaza kuvuga yo komeza n'uwo mwuka. Komeza n'uwo mwuka. Icyo ndi kuvuga ni iki rero. Ikipe ya Rayon Sport iri mu makipe uyu mwaka w'imikino yagize injuries nyinshi. Imvune nyinshi. Byaka kanya umukinnyi wa mbere mu Rwanda ntashidikanywaho Nganye avunitse amezi 2. Still Rayon Sport iracyabona igitego. Wanageze kuri Rayon Sport. Bigezaho tuza n'umukinnyi w'umunyarwanda witwa Biramahire Abedi. Yatangiye agendera mu muriro usanzwe ya 40. Abandi batsinda akabihorera nta kibazo. Aka kanya nta penalty. Ibitego 8 amaze kubitsinda muri uyu mwaka w'imikino. Aho bigeze rero twebwe nta muntu numwe dufite wo gutinya muri uyu mwaka w'imikino hano mu Rwanda. Namwe mwemerewe gukandagira full gas. Sino kuyikandagira gusa. Nyuma yo guhura n'ibyo bibazo byose muri uyu mwaka w'imikino twajya tureba abantu duhanganye nabo tukabona imbaraga zabo ntago ari nyinshi. Ubu turi kuri finali ya peacecup. Tudeservinga gutwara akwa kesaswa. Kuva ku muzamu uri mwizamu kugera ku mwataka. Mwibaze ko twakinye na APR match 2. Twakoreshaga umutozo urwaye. Yararwaye. Robertinho. Ahakomerewe nibwo yavuze ati reka mpagarare. Gwaka ntaratsindwa umukino. Abe narimo. Banza murire muhire Keve. Kapiteni w'ikipe ya Rayon Sport. Ahari hari ibyo Wasili. Ubanza umwumve neza. Wumve mudira ahantu hitwa Muzo. Wumve icyo Rayon irimo gutekereza n'icyo uramuvuga Jangwan nkabona Jangwan n'umukinnyi wa mbere mu Rwanda. Jabolingo azamurira muhire Keve. Nyuma ya mikoro biteguye neza ko turabizi ko tumaze igihe tutagira finale y'igikombe cy'amahoro. So bako intambwe mutwara iteguye kugira finale kakaba tuzasokera igihugu. So bako intego no gutwara igikombe. So nta mwanya ufite wo gutakaza tugiye kuri ibishoboka byose kugira ngo tware igikombe. So akintu twaraganiriye so bako bwanje ko gahunda no gutwara igikombe. Tumaze gukina match 2 tunganya. So nabitego byabashije kuboneka muri match 2 duheruka gukina. So navuga ko iyi match tugiye gukina ariyo finale y'igikombe cy'amahoro hazabonekamo ibitego bigenda kose bizabonekamo kuko yaba twebwe abandi kipe tugiye guhangana ndabizi ko nta kipe ishaka kugira kuri penalty. So match zabifunguye zabiri open cyane kandi ndizera neza ko amahirwe se bari ku ruhande rwacu kuko twe tugiye kuri ibishoboka byose tubashe gutsinda match. So speaking ya end na tandukanye rimo n'abandi nuko tugomba gutsinda tukitanga 100% kugira ngo tugere kuri ku ntego zacu. Twecyo uko mbyumva cyangwa uko nge mbibona nta mpamvu yo gusoka duhetse kuko ibyo bavuga natwe twabaye kuko byose birashoboka. Turaba mbere turi kuri finale. So numva ko bwanjye ko nitwe dufite aho tugomba kuvugira kuko nimba turi finale baturaba mbere bo bakaba ari inyuma yacu numva twe tubayitse kugeza akanya. Tukomeza gushimira we warukurikiranye amakuru y'ikipe ya Rayon Sport ndetse na aprfc. Amakipe afitanye umukino kuri finali ya peacecup ndetse uyu mukino ukaba na derby y'u Rwanda cyangwa se derby de Milcorine. Uko mubyumvishije abavugizi b'amakipe yombi ari bo Wasili uvugira ikipe ya Rayon Sport ndetse na Jangwan uvugira ikipe ya aprfc bamaze kuba bashyomorana cyangwa se batayana amagambo ibyo twakwita nka debate, gusa debate ya fanatisme bavuga ku makuru avuga ku makipe yabo. Gusa abantu benshi bakomeje amahirwe ikipe ya Rayon Sport sinzi impamvu kadakomeze dukurikirane ndetse tutegereze umukino ku munsi w'ejo. Tukwibutse gukora subscribe, like, share and comment tubwire yuko turi kumwe kandi ukurikirana ibiganiro byacu.
Hamburg Sport.